ngungut kita aja lagi beri try tu bahasa nar untuk abang ni. Tu perkat ngila astang nap tu kipor barem. Hai kan kai ke pateng ke jungi. Por biki warra kan ni rental service day. Kia pe do da ja tu ka kies de Raghuvanshi. Mau. Oh, Dala ja ka tu government ko wake up out of nowhere ngam tip na kami but I know kadang na minta ka tu ka kies jong Raghuvanshi. We have lost so many job. Aga jela. At least let's not lose this job there. Te sai sin na kani karinsan jong forefront media kadai AKA ka bakamen ngadan bi ba pen scam yuria na po Jets 24/7 te ba khublai shibun ba filawan kani karinsan jong forefront media ngiyo i kilabon ki AKA hakini ki tayo balale tingin ya klet itu ngin sepek pat ya bodon kam shibit tang ning kong du ngin pek ya ka jing em jong pi ka jing ya lenti ha ka jing em bat ki wei ki benta ki bafilamat le si ke jing but kiwi ki success story kiwi ki jing bafi ki bakamen te skoba te sedang no pigin And nigong ng siya kublish bunya ka forefront ka bala khot subay yang abang niya dan dekat nama ka program tas ni te kumba fila pun itu ma ba Christopher kublish bun ma te kumba fila pun itu ngadai pun scam lang W Yuria te nga ngam dakwatan ban ya tu ke iba yu namar ba kan long be about somewhat my life the mangai lakha yang ha jiao le dom te stu sha po na produce po yang lakha ang tu te nga lakhna ang tu te nang tu pa ni mangi sa wai ma te nang tu ngi poisa sha mulai put muri madan he persha tu ka yung mani presbyterian nang tu pa ngi wan biang sha jiao te ngi sa biang ya jiao le dom yang tu ha produce po tu hi kadika ki jaka tu ngi jong majority jaka di jong karsti try jong ka polidu school te mentapa dangala mentama la kham kat ne tingi la ya Shnai yang mentas di sya mulai mau toar lu mau sing tentang la sa biang sti teng ashim ila jong ba ngade kun mo jong mulai jiao nomor mulai on a jiao mulai jiao mulai biang kila ong chwa mo kishin ong mo kini jaka shani kitan west nomor ki ni basa sti east la long ta kin ong la shi osko bitan west kamu iti por mo fidan kamu jayau mulai. Ti ke jing he ke jing ya lenti ke jung pi. Tabatai se ba pen scam. Kendiat sepang ke school. Le se ke snong ayuru pi wan. O I mei ipa jonga I mei jonga ide na nongwar station jan like so. Oh, to. Te ipa jonga iba upstar wanwar ide na mau shamang. Sti so nga de along pure war ma tangbai mei pa baru ki la iwan chene hi ken sa chene tangba nga tip ya ka terale jong ba along no ma ka ancestor yu jong I mei jong ati ka de na nongwa tangalong so sarong hi bang ade nongwar wala dang am da kam de tan stay na mar ba nim dan ying issue te hang ni pede pisa pyong jiao ti ki por school hadi nata terter pi kajing im jupigin kadang he pile yu okay nga lit school nadu nursery hado class 9 ngali ha Saint Dominic te class 10 ngalit ha Mocha Christian te 11 ngalit ha Synod College class 12 ngalit ha Christian Academy degree nga St. Edmunds College nga feel nga try St. Edmunds okay so kumta ti long kandiat namakalong confusing ha kum ya jung ada kalong kum fi west tingi kami long kandiat hi dunia dekat kena tu mah te kalau kum like kan sia tu kandiat ya tu habai de jingsha nga kena tu dang red kan yang ada hayi kidang mut ba nganum like nganyap te
ba menchua dang ret ba ngadon jengpang khle ngadon jengpang te tu ki lai snam kum ta ngam dakan ma le jong adang ret sia thu tu ke ki ngadon jengpang khle te ngam te ba jengpang yu na mar por jong i te la long na ma ani ki 80s 90s de doktor ite ta 90s de doktor pat yu tip dari menta te la sha brain tumor ne ke ma mentari bal diagnose ki ke te menshua te ngam hadu mentaro ni miatip hi ke bang adan jengpang menshua te bun ki ong ba ngan sa yap te long hayeng ke long dan ba ong ba ni em e na ma dan jengpang khli te hadien pan i persang ni sumar khasi bi kum to hingam dangam bakla ma le jong ngadang ret tu ngasi asngom ta te yong ba dan iwe i perlok jeng ipa jonga i ngisikot i ba maba i kpa jong shaprang te yong kilet hang te jan FCIM kadang kawe kai itu gi bashi persat na kumna gi yong to gi bashi penduai na am tep gi le no na mangadang re tengah le hang tu FCI kadang tu turning balik cha pata no sha stand bus dan tu turning dan dukan ngam kan ma ba shi pin im tu te ngajam kan ngajam nang ta te ngajam nang ta nga lalong no ngali school kham selam kan marba ngala dan kata jengpang tengali school kham selam te menjua apa dangam bakala ba kan menjua affiliate khasi section deh affiliate kelas A, kelas B, kelas A and kelas 1 te mangapat bakas baka jam ta tigi pinet English section ke nomor English section cha kalong betang kelas nursery B1 kala along ka across shi snam te mar hayem de bangalong privilege among the siblings tang ba ka along na situations ka demand nga long ban pelat no long kamya no skma mangla sedang school kam slam de nomor na ta jengpang te nga let English section ke te na baro ispara tang mga hibali English section de ba so yo te pele ini section haka ju ka poru yo lesi khendiat ru namar ba hadien dala kha yanga kumba shisnam arsnam itu email yo kam kan ne ningkong ti tre tang ipa te hadien dala kha yanga yo kam si email te yo lesi kala kam sting plus i yanga ba dan kam hitrai bangan le ini section te nga le ini section kan tengah bona ki problems like child problems long kham long chong shit like all those childish behavior itu te ngaken mau mensua ngadang syong ha boni kena selemnik like lalong kumasiong ma kelas clown itu ba ngasu susno I was different there compare ha school ru namar ba ngaken mau mensua ngadang red day ngali school ru bon ha suspend na school piye me kata anya tu if ya dan 8 periods ng baklanga 5 or 6 periods nga don bisaba for whatever reason nga don ka problems nga accept hiru ngam keno hirai kino hikai sumnek nga magi best by kena sumnek tang ba ka jingdon nga am ka create ka problem sa classroom so nga kasi haka pra periods kidan am sanrio periods nga don bisaba selawan nga mga sya suspend nga ngalabi sabar hadu idan iwi ibasar tu kan basar yang school yang mem dei shu ban siu by class no by school ma adi ban siu by bar bo nga imedan bi habar mai tadasar ibe nga ada mare habar kumta kan tipe kalau long kumni kin pi katun tu kalau kumni kalau la tholu pa ye fi bandan gani ke Jets 24 nomor kemud kabar ni itu cepo nomor ladan period ladan ingkon pasan ketu la lo shitting ski ladan bi shabar ni so ngadan bi shabar and ngasyu syang tang ngisdan class teacher tang class teacher ngasyu maybe nga maintain adjust ngam te class teacher ngayo syang bet the rest nga bun ngadan bi shabar te tamang am ju feel ra ngadang sabar ero am ju feel ra an nga kenmau class 9 dei nga accept mga baklanga te ki subi la kat ni jeng ba tang ba nga sya suspend mo na school
like not just suspend tang ba ki ong ba young father nga aklet no ma di principal di father something maria bona ngam kan ma ba so there young ba you have to leave the school we'll just give you inai tang ban tho ya ka exams if you pass if you fail if you ban mi bin naka school sindom nek te ngala sya suspend kata nila complete dan school siya nga te asya suspend tang mga lito ang exams tang mga pass kata ro te tang mga kuai sunne nga ka school nga day mangahi nga very nga accept mga bakla nga don some problem tang mga pass te nga pass nga miyo sure sinne wala na nga pass so nga balik ha mga Christian te mga Christian ro mga Christian nga pass te nang tu ngali ha sinat ro there was a problem Te haka tu kapor pa de ba pen scam. Itu ikan ba mafi ong fi tu ka jing shitom. Kadang pendik hi fi tu kapor. mentah tu Belum hari tu por, hari tu. oh mas jam ngamlin le sura te memang ngam tip mah tang ba ngam nang ong namar bang apat julit pak cek adu mentaro tang ba ngapoi kelas 10 asyik tu jani poi kelas 10 tengah pas sang turu nama ngam ju feel ki final exams teng tu ngali Mokar. sinat nama Christian ngapas kelas 10 mau Christian tengah ngali kelas 11 sinat college Asal college ada problem dia ngalit kelas 12 Christian Academy dia hang turu ngapa sih dia after that ngalit St. Edmunds College dia ngapenat na St. Edmunds College nang turu jeng sya St. Edmunds College kalau ngumnya jeng sya ngatep Anthony's but Edmunds ngayo ibro arteli tang ba hatu ki por nga puli arteli kan namar nga puli ya ka scenographhy nga puli ya ka fruit and vegetables preservation nga pendap ka tu and then nga puli sa ya ka civil draftsman road and building construction ti hatu ki por pa ladang ngali Anthony's kala kam jengai na ngali ITI so nga choose Edmunds namar kala jan dia te nga sali St. Edmunds ngali morning namar nga ban be day ITI so kumta so ngali ki computer class ham kan mau basyo tamang ala puli nga stu kay namar ba nga smart hi bang le ndete bang le tangkawai nga smart hi ban at least atli Teman tahu fi ong pi ITI deh. PUI kum kini ke ITI le tikirap ba. Dia kaliang jong pi katu ka present ITI berka ITI bam mensua por pi. Kadan ni i gap la ni kadan ke ke ba PUI. Por bang ngalek ngati ngasngu ngamtip ya bamentan mga lalong ni di almost post na day obviously post Muslim ni mafili ITI fi. ITI sama ki arja khat rai arja khat Muslim. khat way khat lai mutai te ki por ngas kuma ong ma kilong outdated hi kitiar la for example kum mechanic nei ki pinikai sa be dekat ambassador marti ki por ade ki era jong ki marti ki pinikai be ki ambassador ki jeep so ati ki por ki classroom kinda adu kata ya ba menta tengah te last time I kendo idan kena ITI ki itu tengah ngopi itu ngaru ade way ni product jong ITI ma te entah ya kran tengah amda let than ya ka details jong itu ke ang ba nga da fiong ta da fiakran ha be kata re nga dan katu ka jing sngo te na marba yela jong ro kan including myself te kidan kini ki ITI ka polytechnic for example the fipet nang to julap te any innovation they are just being passed maybe ban serve ki irregular way like GE all those things they innovations ngam ite ngam tip bro and hadu ngam ike innovations bigum polytechnic 1965 dang bakla hadu mentaro ngam yo sngo de ki innovation something ba kala ban mai ban karkum gajin karkum hikai de ki kumno ban train ki ba ke bagi train am ki di ban create or innovate something kabala ban contribute to society entah kay bakan yarap ya ka imong try gani ka din ka puli puthiru.
Nga syufoi kita atau ba I'm not an expert mah gini gini. Nakaliang jong higin. Ini syue keren bilian ni ha. no ken. Try ke jengkar pemhikayang ni duna jenong banong practical deh. Like ke ibang ipulia ma for example kumangarong apulia civil draftsman. Ma it's about road and building construction. Ke ibang apulia nga don gitu basic knowledge ya. Ngang laklet do ti kirkum application ni. So nga try da jenda kila pemhikay bi kabalong practical then nga lala ti ban apply on my daily whatever na mga lay construction ro ti nga nito nga dali construction na makayeng hayeng jud may jonga kay so like mga design national na long tagay long bala travel la wala long no so kumtahan ri para kamat jung design mo i man ak me jonga ngasili aray man ong ba mga la police civil draftsman because may along ni mga keren iyo but like kampuli te tang ba inang te ban ai ki jing tho ban keng no pen wan no ring apa bala puli ru ngam no idea ngam la te so there's something wrong with the education system Kadan namar ba pinopet pi dei ba pen scam ngai iru ba kalong kum ni mo ka practical pin ken mo kum village ITI kum kitu ki hapok ka school jungi lania ka system jong ka puli puthi dei kabun ba supuli tang ka kot te kamdan te gani ban ong ba kin dan bon ka practical session what kilap ru duna kim dalong equip ti kilap kim dan ti kitiar ki badon kam temen tawat gini curriculum ngam tip hapo ka embus lani hanunu bakan ka yarap nam yarap kini kena namar kala per te ka perthai menta ka demand ba ki skills ki ba let's say ki di ki kti lani ki bomdei ka computer te mam tali ka speed bat ka AI te ladangim kloy mangi te ladu te toh ngini apoi syakani ka benta pat kadai kumno pan pipoi hakani ka jets long fila dan idea lupa na duk por village school ni or college kan ni ka jing le dai kalong ba shu namar ba long hab ya tu ya ka back story menshua por ba ngadan kata kadi ka balik ke position ni long hab ai dia back story ma hot menshua por ngarang dan ha former organization tan ngam dan shu kan toh ngarang dan hatu organization tengile ka we ka campaign ka bangi ai kerteng kintiu la ki jong kentiu ya la ki jong toh it means to uplift your own in direct translation in English uplift your own ti por bangi le ka to ti kibun ba ki activities mile ang tu first ni sedang berpelai calendar so kunta and then after that gile tu ka jengwai kintiu la ki jong ba produce na di brand records after that gile app ni develop app kintiu yo le sibun kim datip kata ring ngala involved app development dia ni develop new app kintiu nang tu pat ba kakut no katom janga mal adap arsenam kumba masung ba kadai kumta arsenam kala akut no katom janga kum san penyar no ngabat kum san penyar te kakut no katom tengaru lejong ba asu ba ngan batsa ru ngasu ya so katom janga arsenam kala akut te nga mi la kami no te kum to ni sa sedang ya kani ka society jungi ni ai kerteng ka society jungi JAO Air New Transport Society JAO Air New Transport Society tengin sa ya sedang ya kato tengin dala ya sedang ya kato ni ale small activities ni play ki stalls ni tap tender jungi parking itu te ha shwai kato ro por bangarang dan hakat ko organization namar ba ngadan ba ka mensi namar do mishwaro nga iba dangi kwa banle kajak ben rio kan kakti like bun yang le da bormet akti am impoi na siya te nga to ka por nga su tho ba ya ke bangin ya dai ka ri kajak ben rio ya ka debet hakai ka pateng de ka yo kam yo jam dangi klan nya ka to te kajak ben rio jungi
kadon dia kata lawe dia Henry bansuya teng yo lese ki bro ki basno ba kayarap violence te ngamdan ban ong Henry ngang mga personally hi long yo lese ngalaya lemba mo namang adon ha mo ong fi na west na west side la no teng yo lese ngalaya lemba tang mga daraf ko ay banya dai ka ja bener hiam kadai biha ka kai ka pateng kayo kam yo jam ya ban scam ada ha ka bede ba kata nama la dang ila ban le fi pet ru ma ya ke history ru parang perbuan sini ke East India Company kaman rada ka bor kaman rada ka gun kaman ra ka white ke por kawan sini kawan da ka kai ka pateng dan nang tu kan sedang ba klan ka sedang ban tiet kinawab kita gi CM barem nang tu kisa la ban take over kisa wan gi spy long chemistry ni macam nga shipto nawar ba nga itu fi nga smart aman pule ngai la jo nga smart aman pule like ban pule ban ngam pek na ngam jupek la ki for example bon ki wes haka ki games ki wes ki movies ki ngam ju involve gitu. So nga smart man pulih kod o ida documentaries. Okay, so itu. Kira apa? So nga yung to so nga tip ba mensuang jing shisha hadian jong ka arts na mga organization hakat. Third year I thought ngan kan kampat kot ka term jang hakat third year nga adon ka jing temu kan ban le ka ba ngala trade nga research kan tang ba bakakut na katam tang nangakut na arsenam tengah kami ole sukan ring adon ki bangala ada research ke habide ba kai ka pateng namar pin da page ka history jong ka beru jong ide na tang ko example ka jing sanar de jongi kan adik na andu ki pod menchua ni klanya kai pateng la page ki ki siong ki kat kai corridors ki kat kai pateng de ni klanya shadu sha sam ingidon sa Bangladesh menchua kadang de ka yu tingi klan bangi menchua ti ka way example ka banga hadu mentar nga dan tu jing sngo choma ngamla ale lot no ala no te menchua ni ka kam san naram ka klan ba long ni don kum hasora kum hakin shi pinawat am ki archaeologist ki lab ki shiong ki nar something ma gitu so menchua perkat unar jongi ulaya compete undera begini hinong India ma lai kon bagi Manchester Iron menchua ka pot menchua imagine te menchua ki para ki century se ilaya kon bagi Manchester Iron so mentah kan de file habar ni fijulap ya habar ni ngamtep yo adon ro ngrei kat nungut ki try je lagi beri try ki basanar mentah habar ni tu perkat ngilas nang nat tu ki pot barem hai kan kai ka pateng ka jongi te bon lagi iki bangamut banle am hakalai snam tong ba ngakut no katom nga asnam tengam kham yo tengah kham kwa shu ru ban ya tama ban continue mar ba ngala koiru hatu ki por bangil bang sedang kan ka jet 24/7 te kelas sedang ski te te namar ban sedang ke jet 24/7 ngan situ ifi kamde ka pasal namar ba lejong amdan experience and ndan badan hero namar ban jet 24/7 beli ka khamtam gain kalong ba padon bale te ha ka jula jongi teladam padon bale ka jara bale namar ba you don't have anybody you can follow the blueprint like ban page can feel ale ini kam ngala am ba Chris ba se ajeng mut lam file kumno fiya kumno so long la shio rela bomdan brio where do you look fiya ban trust me instinct ya bes keman te ngapa ngadon tu determination nomor hatu ki poram beli ngasa syrai ngasa le kali am kolong ba ngasusi ba hiru kata ba ka jingle kan ni am ka David na bentak itu ki riders ya margidon ki kena dong ha dong mangsa am chua kan yang asyik baju ki nyan ali ini ki company na bar ma ki pun kiyo ha rapido ma ka dega it's a fact ki commission be la tong su bakla ero ki suspend te kata amde tang nei ki bon nei be complain
Tengah ngam tetep bares pang rapido naman nga long ngam mo ba nga data ba biang na barus pa ring ngam patpoy long ngam poy kita ring nga nya baik laslam nya baik gitu nga aslam nga lanya na kipor super baik jogi ha kapor jogi kan super baik jogi am por nga lang nya ni de karisma mo kata ade ka high level baik ha kapor jonga de karisma di polsa nga nya CBZ ngaran kumahi Anong kan mau? kira so nganya puan di tambang am ju namang nga patpoy tra situation man kamay gitu tengam da banate nga let siye nga perkhan tengok okay kai kan ni la to nga le research kan namang nga smart hi gitu jan nga research kai tentu nga pe dan kamu kan di katai de kawai ba nga miss out am kede kini ki paperwork sen nga kam study te ki paperwork like kumno ban yo ya kan license kumno vinya kenduk ki di ngi pekat be ka business aspect so ngale tengah ngasu thu ile jong badan ka capacity number ba kuma if you ndeu app ban kong ne bang develop the before that te ngong la tang la ni ngade ban la be ni ro so da ka jingnet nong nga ngete ba da ngale ka no ko ba matrish tom ngadon ka jingesha nglong be so entah ke ngasa Ti yali biang kendiat halor tu kentiu, kamu tu kentiu. ha Kau tu ke app kalau aja ayo. ketuk app jinisha nomor any app you don't come ban kendiat financial support te tu sipo nga sipedim jubor he na pelala jong nomor badan kamban ban kendiat konsep bisa nga penem mi hadir pa nga stro ba badan support tan ma and maybe organization lo ke ibam dan kam you to app so ang sipedim jubor na kalyang jong aro asu no sebenut ni tambah nomor ba beli nga benut tolong ni ada filet no ka kam ram ada dan ba yo nong tang kendiat ro dei way beri ro am si dan de jeng sohon mensir oh di I did something ri hatu ka por kan mau nomor ba tu app am jeng kentiu ibu all types of profession ibu ki ambulance ibu ki nong de dok siar dok masih whatever nong kap shnu and nong pensum kelung especially kita balong kamlong rare am ibu nomor ba kata Pensum kelung? Hoi nomor Tahu. Hoi kita mencuai yang ni tek itu kongsil na yang amda kamau ba yang ba lembau tu yo te ya ka yo te kum neuro ide do sia oh yo nutu app la yo yo customer ma so tu bakap shinu ro singa bakap shinu lengan itu fi ka ja yo te tu app tu long bet whole state bet Tiu don ni ba sahau ngam da tip thar ngash kan ma ta story kan ba di banarenja tiu bakap shinu de na jiar ma obviously dag ti kan wan which ti ti phone ang nga iba fi yu kap shinu fi long kap shinu shiyang ti ang fi sahay ma yung sharenja ba ang idon siya jiar ma yo am ni le wan shinu sa abat by kali but by you so like dan itu gijak beri balong tu bakwa ban kentiu para ngi long as tenat ba ya jung sya ka tu gain tang ba banong man plus bakam day along ba kerteng jo organization dengan penek itu masuk benar tu you know So tenat ketu mene pi ong ba banyarap yaki beriula jong. Mo banyarap ki beriula jong. Kawai gede kai poteng. Ti pi namar kumbangi i menta kani ke perthai bangi im kamtam kani ke perthai ke balak kala speed up kala kloy kala state karkom kenwin ti niu iru ba kidan kiriu shim kabu kila bendan dei kinong o ngin ne kumno ngin pen kelumar ki pentame wat ru niu i ki jingja ki baja wat ya ki beriu nabar ti kumbang fi mene ti ngimdi ban ya shuya khlut ti ngidi ban wat ya kita kilat kilenti ban pen kentiu ya kanika jela ka jongi syakmat mdi da ban ya yang san shipo khat san snem shadin kanika jela ka di ban ya chu arpho lai po snem syakmat ti kum iwe na pedeng jong pidi kumbang pila seng ni ka jets Piyo lani pisem ki bajenjar ha kapor ba pi seng ya kani ka jets ka bajenjar kapor ka ba pila jusem ba pi
pet mo banseng ka ya kani kan aggregator ka ba kawai bom number yo film dan film on your own back based on your instinct back Kibidan tim tu por piseng ya kani. hang idan kan namar ba Na ying ka umno. na yin te ki piang na mangam jukam ya tu nga ya la jong jukam dan batip tan rai nga ngam jukwa ru batip mentang yang las tang mi pertai rai ngam ni tu fi min shua pe gumia for example kentir lagi jong bun kim tip ra am ba nga di chairman kentir lagi jong i be ya big one of best friend colleagues ma de ngashi setengah iru bandan be shadian but kikilat ba nga I'm not alone ya bun ba ma ngadan mga ban ya bun ba tang ba I was the chairman de ban ma captain along no ya command ba ban stay ya ka judge tu de kumta nga long naka long kam de ka kam ka basok and hapot mga la plan ba kani la su thu de kumno ban le so shaban sang kani beli ka namar ba film nak ban le tang mangi de film kam ki technical people so ban form namar ban don ka judge ban le kani ka you film kam ya ka IT department film kam ka legal department film kam accounts department and then you have people your staff kinongnya so on and so forth so tangwan ban put that team together ro ka shimpot thai something Bizdang menu kani. conceptualized it was on the 31st December 2020 kadang dan jung perkat COVID hi. somewhere after COVID itu di pore dia untuk conceptualize dan persiang ban research kuno ban long ikan dia lada kan sedang ban tray siya tengah try 2002 try sedang ban tray long 2022. 2022 bang sedang ban tray namar ko mga 2021 along back just putting the teams together funding and all the funding ru jenjab ha te punta te 2022 ni sedang ba ban ya tray ka yani ka campaign te 2023 pa sa yo ban launch tamba the biggest problems bang lab after all these technical ka debate about licensing about all these paper these documents Boleh fisham ni kani. ha Boleh dan jinge. haduk mentah Tentang. so kalau mentah ndai lada di ba biang lu no hakabai dei but ki got kini all these bureaucratic hurdles yam na kim dan gini am sarai kala ni la poi la jet rai chai Nah, to kikot kislah adu mentah kilong kumno. Kila. pay for example Kadang-kadang one of the example is allotment orders tang man yo allotment orders kani ka last ka disisnem arbanai kawin kita ate yo eka license yo how April 10 or 11 something jong 2023 report bagi yo ram ngim yo ram launch nambar ngi haban up si takikot ban pas na cabinet habai debat ka fair charge something te kata ba de kawin ki hurdles bureaucratic hurdles tingi kami yo ban launch April mang yo ka license April hadu August yo ban launch imagine April May June July August sau benai ya ban te nada apo sau benai for ki breu ki kelat ba am ya kane ba this is an IT company da and ba finran ya ka any especially IT company kan ba ya bon ba am sau benai am tangki belale kita kat no jung lot dah tambangi hadu August ni saya ban launch Kanungun mentah ni tim kedan. dia dan sapuai tang ba sama bon ki kelat like namar ba ki office jungi adam le staff te gide be along almost ma gide ba adon akti kerja jongat ki dan most ki bedan lang bat ngairu like boss di graduates lagi master degrees lah like I'm very proud jongga jets boss ki degree above that so bon ki pat ba ki they don't understand they can be done ba pick something ba it's like agency and all
Tangba kini bantip kadai IT company tu. And technical people around IT department ki base shaway, accounts shaway, ki legal shaway. So but bun namar bangidon yang tu bakaway ka jinglong jongar kadai ka way namar ngalong be grounded be like long be hamadan na ngam jukwa like they don't give you like try let's say to be a managing director la kham sungo enggak di ma tama amdan hadu mentaru nu mensuaru hadu mentaru ngamdan ngalong be hamadan be kuma nganong ifi ngai kanu nu kam ngam khen de kanu nu kam ka barit ka bahe na ada office dengan bun por yang tu sken dan ki por ba long free aim tu te ki rider sungi la lech tu sken you one customers separi bu stay ngali ba ngam dan di ta jing snow but on top of that I benefit bang li bu iki knang bang ayo kli ke for example if you want mofi te ngali bu if you tengah kli ara ke nu ba fi snow ni ka service sungi ki riders ki long kumno kador ka long kumno so like ngalaju shong gini ki two wheelers mo ngalaju shong ngandawan ting ngandawan ngayo semua ba kita na preng juki mo fi mene graduate ki la pass college ki la pass master gina ki balang kre gila perupan kita ki kena ki bom dei ngamong ki bom dei ba puli puthi tambah ki deiru ki balik si kila bende ki kena ki bala dan addiction ki pendon kamru ya kini ki two wheeler ban aikin ban drop atu kani sisa ka penwan ka jing penjenjar ni nomor pe kum passenger mentala dari manga ni dari kentai beriu dari kentai beriu menta kalong ki ke balong danger lani bapan mah kata te takadaw kin ba beling seong ba mangaru nga advocate ba kata ba don kamman regularize ka profession namar ba kata hindi tang ba yu kidon ki complain su bala pha chai commissioner jong transport te ba kiwan cha office jungi ki ong alit jung tu ba arsha ka ing tam ta ngasha penhap sitang ti dikin thai ka jia dan kiti asha penhap sitang ngobli bisa penhap yung ba ya pan pisang tu maybe ya day ba kador penhap hadan kiti subiang hadan kiti dang biang ti one maybe after couple of weeks one yung day jung fi ngong bi daily ma day jung ngite abes ba tingong apa ada ka complain ma sa commissioner enta tigi pa kidon copy ro tigi pa sa pa complain sa commissioner transport tengam tip dia no tang ba iwan biang ya open ngadap ai ni ka FAR let FAR complain sa commissioner kadang ni office ru tigi complain idan ki riurang ba ro ti kani jung bom regularize like ban regulate kani ka bu ha jung ma ba mo ya ki ngati bona kindom yang tamang ya ban kren jing sya na mga ong baro ma ngam mo baro riki dan de ki langyong de ngatray makir kini ki riders ki ban except ba kitip hiru ba kadai kidan ki langyong preng jong ki namar ba kar kumle jong ni company ki unlicensed company kim ju check ra ki ge ro ngala persangka ro ngatap kai batesting ngatap kai da West Bengal ikum tu paperwork like ba tang tu sipang la siu recharge ka wala la you te kim dan te tu jing perkhat ya ka safety jong ki nong pendan kam kan te kani te bu bahaya ka res namar ba police verification kim le te fintip shinu ne ula de baladan haki poxo case ne baladan haki criminal cases extortion gini kita takin namar kata ngaban hang tu phi namar nginda shong de nginda shong menta namar ngio ka traffic hapo shilong ka jenjar ba ban le shinu te menta da fi pe an kumahan nong thmai ngan da pe ngai dengan kelikai kini kena kidi ki lawyer ki basyong ki le kam kidan ki long kemi ki subat helmet ki la syong dengan syot ong tip ki le nyam le ki suthu nam suthu ka charge ka ngan sapoi ru ya kani ka rukom charge sumo ti dang ngilet pat ya ka tu ka benta ka mau jong ka ki paperwork ki kot ki sla
nga perkhat wot kani ka office jong ka DTO ru ka de ban shim seriously fi kum kini namar wa pe mo kidan ki por menshwa bang yo license MVI motor vehicle inspector ti kadan ko benta ba jong MVI ban test ban pe ko menyak kali menta ki breu kadan ko boong road rage ka jing dom jong ki breu namar la block palat kidan ki kena lani ki breu ki bala dom de ki rung kat bomon ki nya ka bomon tengah try buat ki inspector ki di ban test di ban pe oh lalong capable ne menu breu banyak skuti ne nya kali naman nyap nang te ban control ha ke surok te ngai iru kani kalong ba ngimtip te kalong ka loophole kadan iti gap idan hai na menta ki breu te mah kapor mo fi mentan ke pending paperwork jong pi la jong lada ai pisa ka kam kadep kloi te ngamtip syai ikan lek ken kadai ka systematic failure ban penbek ya kani sistem ti shimit nginam la iban pendep ru dengan nam kenok ru ngai ka sarkar man kapor ba hoi ka benta kadai jungki na trai ka benta kadai jungi baro khaj te danga poi be iti rate karkom ai ki rate ru te kadan sisin ni kadan ga jingjia le yang nga le jinglet siapo lam kra ngadang wan prabuji demit te nga phone nga keren ken nga don kam kata ka banit penbu nga salai kor nanong thmai like kor sunspa tengka like ti penbatai si kani online offline Bet ma ba village nga try village offline deh. offline Offline ti adi on dress bag kata di ka jinsha. Adi on dress bag tapi tahu kendo ya ba biang tela biang dia tahu kendo bom biang ru te filang you dia bede ba karet ru simbu filale offline te ka syong be other mercy. Ma other mercy bag kat bagi pan ki. Ni village online part te ka along be as per the rules be. Te ya kadoro la fix be kuntu finumla ada ban ong ya bargain ru. And plus if you done do app fla ibe hang tu. Sken ngamtip gi app jangi kalong ba. The fla syong sken you on a rider fla ban view yo riders ni official name ya destination transporters DT. Fla ban pe you DT balik bu if you ka number plate ba kum no la dan jing pair ero don't have line fla ban call. So kalong full safe te ka door la don hang tu numla ban yadaj la da yadaj fi phone which office ma don have line phone office they once ni kala everything recorded na pick up if you route ya na drop off if you te la fi complain ru ni tip but no flight it's a coach office pan explanation la da kalong kumni kumtai ngila ban suspend ngila ban in sign jute you to riders tel ajayu mentangi UI ka jayu sha hakaliang jongpi ini ke jingja padang gini tayo ke ka jing fall beli kala long haduk ani ni ka jing ja te ngatharai ka di jinglet jongki sinjuk ki nongnya taxi sarbat khapsar central body ke last time te hang tu try DTO la pha full on kadang ka checking tamba full on checking te ka sami ka to kan te ngasuk thu baki ki ong baki kwa kata individual ya kan ke individual permit kila apa na aslam ba mangaru ngada nani kam te nga follow be ti pan henry pat ya kan ka individual te ka lada kimshna da ka an hi te numla ra and ndai bang akran kumni kumtai henry kumakalong mentai ba government kan pelut ya ka por ya ka bor ka sor ka pisa namar ban draft and even itu ngatharai kan jinjaba nomor ya ka individual te kumbakalong mentate kalong impossible video ke individual ya kan ka permit bagi ai mentapan kade based on aggregator nomor ba kalami itu ka Meghalaya taxi aggregator operational rules 2020 te based on that te mangi don kam ki riders te based on that we have that provision bangila ban tap iki riders bomdai jong company ro tang bagi beri benabat pat ki hab ban sign as an agreement bagi di ban abain ya ka rules jong abide ka rules jong ka company kan
So kumta de hang tahi try ka don ka junya kerjut nomor ba nakaliang ka transport tengah full support na transport department ke iba kale ka dehi mar bon bagi kenram ban don ki individual tu kata ka ba don ka an ka bon bagi kenram nomor ba don bapet ke sto don bapet ki te ki operate independently plus di arsaka jenjara ban penbete ki di arsaka ya semua te kador kawan bila ka jong ka plus begini unregulated te untuk badi kikam badi yo lesi badi hiru badi drugs dan ong baro yo ki keno ong baro ndai baro begidan kata ngitep plan begidan kena di drugs ki break badan ki pokso case ki bon ba kita ada ngitep badan repat long kidan dia hang tu ka service te dam bom regulate te ka bu ba e jingma kam tam yu pai ba nga si ong be ya kan ne por bi wan ra e kan ni ka rental service day ki ape do da ja tu ka case te Raghuvanshi ma Oh, la ja ka tu government ko wake up out of nowhere ngam tip na e kami but I know kadai na mata ka tu ka case yung Raghuvanshi za permi ni ka an ban regulate na ki rentals te nga shu snow ya government nga wan ru ya government ba what up there do da yap da ja ki ni basneo time to wake up nomor menta ki taxi association ki dan nomor last time ki omodon kam manpower ro ka senjuk kinongnya taxi server hapser ki le ki ai ki manpower ndre kam de ka duty jung ki ndre mutual understanding ki pha yengi ro ki dan kam ni one bed last time tu baja la kra mai ti ba halla hau tu ang tur ki phone ki ong one chene pen I ki riders jung fi kumno ki di ban so ngi kloi benerap anytime the government kari ban shim ni ka opportunity ba this is the right time ban regulate ban pinvek no shwa ba kan sa kurmar su te namar ba kadi ka benefit jong government hi ka way ka pelong ya kani commuting ma through two wheelers safe at the same time revenue mar gini ale permit te even though gisio namar baklai permit aspa na spa nga bon gi penhe kum tu ma ngri permit di aspa spa nga do namar ka shong based on the model te kumta at least the spa na aspa ro revenue kadan ya te on top of that fila ban regulate kan ka system te lada ka jela ka long uniform ka long systematic kai tanat am ka jela ka ipu ka ipeng ka i donne ka man henry man ta i tu even tourist one tu la sha talk sha scam ja e ka hiar am ka image jong ka jelaro day. so la de but ka company pa even tourist ula ban help accountable ya no bale na mabla don company la phone ngiting ila ban track si village if done ero so kalau kun tagay te ka government namar mentang indang don ngi aggregator skin don aggregator to mental ada kan mentah ka tu kan. La dum dan agri kita kan jayu. kata kan te ngalaya namba bon bhajing ya ban penim kan ka for 3 years perkang ngala mentang ngala renew yang ka license before ni renew na ka regional transport authority mentang ila ale na ka state transport authority kataru there was a reason beling ile taru namar ba ngi launch a Garo Hills West Garo Hills tura ni bona problems ngi kendo like na DTO station West Garo Hills su ki complain ki kono finwan ra da ka license na RTA Jonggawai district Shani Gawai district even commissioner tangba I'm very thankful to Sir Chelani who was then the deputy commissioner to I like what you're planning to do so Young Bet if you're doing something right first you talk to them try to make them understand but if you're doing the right thing if you have to bulldoze I mean see by is Chelani the ya permission ni so kalong kurmar de hakajela ba nakaway ka license kaway kurmar ha te mentapang la renew na state transport authority ngai kublay mo ya I sa tingkan I bade I assistant commissioner he's a very nice officer
Ti la irap hai ni tentang layo ya ka license na STA include ha ajar ap kundai. So we will be back in Garo Hills ma Garo Hills we're coming. So last time we la ekran hi par mong ya kedu ya I chief minister yang ba we would like to come back to Garo Hills namar ba we want to do it. Okay. Dan bok. Ti hapo nihu pan. Oh, Nehu. I'll tell you, Nehu kalau kau ni, setelah keliru, te pekma, ngi mentang lah sign early ki MOUs. Long, ayo kan, within 2 years, within 1 or 2 years, ni sign kawai ke MOU ni sign ba JN Suzuki. Second ni sign ke MOU ba ka North Eastern Hill University. So under that MOU, ni yo kajaka, which I'm very happy. Ba mentang ila shna ka office stang kandet hi bandap anytime maybe next month or this coming month, let's see. For the best mangila adap na stang muncu install ki yet ting la adap tang kawai ru ngamut ong ngai tenat ha kar kumlong jong ka Nehu I like ka mindset jong gitu namar ba ngatrai ba kani ka government jong again either MDA na whatever kadi banshim ya kani ka bukan perkat pedat jong kani ka university te namar beliau new app jong iam ki develop ki kena Nehu. That's what we are, local in all aspect te namar bangi develop do app kena Nehu ki airu yang ka jaka kadi ban long tu kan kini ki produk jong ni dia makan dia like ni ban I should museum. So I'm very very grateful ya ka Nehu kan ba ki ai ka jaka jong ni teka jaka jongi kadan hang tu ha main gate menta ketika first gate tu itu office naya office event Dan tu mata. oh ni staman stakantahi staman install kiyen amar wiring ki rong ing ada upload so staman install kiyen ki reling dia Kay ka future jong Jets 24 nang ni Sunsnem. tip ma la don bakali kata tambah ada trikam kata bun teng ki bro ki yuma ada trikam based on principle dia akan nongrem tengah don ki goals so ningkong namar ba ngai ka jela kamdan re ki aggregator after 50 plus years kimdan aggregator adu dawan mangi sedan ka aggregator perkat fisau standard ne fisau high level na whatever Re kajela kamdan tang taxi aggregator sampau senam tambro haduk indawan mangi te kato ngala ada accomplished to be the first you on top of that fitep nantep kata we are the first taxi aggregator in the entire northeast but adopt EVs so company jungi am whatever we purchase nak company ngam ang gitu ki basuan ban sign agreement gitu balik payment ta ngri kini ki ba badan hina company bang shim mangi kan bang shim hina company everything electric 2 or 3 ni shim electric padan pisa ban 4 stang da don ba te ngi kwa ai jungi sha last time por bangi pelat ya ka ambulance kan jingsang mula electric I'll be very honest Tamba when we did the research, most of the hospital kimdan lagi public charger there. They how by day part but emergency, the kimdan lagi fast charger ki hospital. They kerja kan unu ba you. They ngi kam shimshu electric ni shim la ka Ertiga. They ngi la mula electric here. We thought of doing it because padan balik ira dun taru. Na anybody who has that vision do go for it mar kayarap ha namar ba kibapang kan electric ti kalong smooth so ngimut ban le tang ba ngim kas environment le kam padiyo nga kermen bala deng idon ki policy maker ki ba instruct ki hospital like dakahan gan ba fimut ban le hospital fidiban make it mandatory bagi diban install ki fast charger electric vehicle fast charger itu pa dik dakali dakaan nomor ba ngimut banle anu kini ki nomor ba menta
ngatarai gini ngin sarung itra ka tourism Europe tere fipet entah sha fimut balik seorang affiliate research tuna gini fast charger so ngasno government ada ka wa ban boost ka yani ka environment ruam keeping hand in hand with the environmental beauty ema kade ban instruct iki hotel especially ni hotel bahe ne somewhere di ada ba kide ban sema flat day kani ka hotel 5 star whatever kade kide ban long mandatory kini public fast charger can only it's a grow kan like haka EV aspect namar ba nong lejong badan hang ni am tengah sutu ba aduk menta kini kali ba la shim am jinsha mut shim na company ru you won't be eligible namar ni startup ngam tep na kada yo nimyo ada kan ka subsidi ri le na ka company jungi so ni happen shim individual bona ki scooter sam ki scooter ki kali aya kimdan rah kertang company na kimdan rah kertang jonga alone ne adon ki tu ki battery lang ki para sa tang menyo subsidi telah apply ta subsidi ru tang bahadu benta pat yo kalau akut kini ke Meghalaya electric vehicle policy tang bahadu benta pat yo raya ki subsidi ngamtip iki we ngatra ya baro nomor katu komiti jong semua nomor ba kadon ko komiti jong ki bagi pat like pat approve te kani subsidi so kani kan discourage ba ke and especially mentale filei haka kopertai ha India menta ka petrol ka ki raging shari ban push ba te electric kumangi tingi ya to be very honest ngan ong shairo haru mentang pat change ay career inaya bi ka ju don ki bala ong am to ki bala I want me ban purkiyo na ba kali ring im da kam purkiyo blue ni nakam electric Ika benefit ya pat ba Kali nomor beli mengi ka dorong penyang lik hadu menta ka pat sange hi mat nganang yo hi ba ski ka nang ki weekend kat bompat kut kani ka ka jinya kun tamash te kwa ka khubor na phimo ka khubor ka dei na kamta ki pat ba ki ba pe ya kani ka forefront media ki perlok ki jongi ba pe ya forefront media ki bateri lang bat phi wat ki badan na hapo menta kumi kani ka jinya ki ru bor kum ju na kamta ka safety na mar ngiyo iru ba scooty mo arshka bun sin ba ka safety di ka concern kani ka ba kongsan ha namar balai ba ngi iru kini kinongnya mo kimdei tang ki riders ki bade ka jong bade na po ki rapido ne kinu ki riders jong two wheelers bonsin ki dom ki ong ki bru komnya nya kramokor tengah kwa ruban ka kubor kan khamjrong ni kan diat na pi ha ki tu pen kelumbet ai ka kubor ka jong pi ki habi di baka bat ya ki boro nadu ki bapet ya ka show jongi ki perlok ki dei ki naka liang ka jong ka jets ki dei ru mentaru ki dei gitu ki ba nang ya ya kani ka ju ka bentaru ti ka message jong pi ka long kelumbe general message jong pi ya ki bapet mentah hipopit menta habi di baka kalak mendei boro khoi public service jong public two-wheeler. service ka jong pi one general message ka jong pi nakaliang jong habi di baka ni ka habi di baka kani ka two wheelers man mar baka dang he ba ka yu masno ba habakut kasni pihak banyak bikat kung kaanya maka ba ka bed ba ka shy pinsia le anong le sung shit de kam ba namar ke ibang ngiru ngi kwa kalong kumne kani kadai ka benefit na benta jung na beta baro namar lada fidei rider i hinman para ju pi lade ki passenger so kadai lang ya baro namar ba lada ngi ya bikat kum kaan kaway safety very important afia bikat kum kaan afia bilembau up safety kadan kata te full guarantee ma safety kadan te lada dan ki accident ero ki dan ki insurance na benda ki commercial second kador kaya be aspada dari government rate te kata ka benefit but ka way ka banga trang banga pet lalong mas pet
satar mah sometimes kalong ba we have lost so many job hakajela. At least let's not lose this job there. What we should be doing is to turn this job into a professional job. Namar kung bakalong menta, kini kibaya kamay deh. Kamlong professional dah. Kamlong proper job deh. Namar ba, menta ki ong kiabon. Kadai kata nga agree around 1500. Kila ba 2000 I have the numbers. Somewhere 1500. Tang bara shejar tam ma kamde ka kam ka ba yu. Namar ba lada ngimsim kiai kan am ngam kwa te bakin long biwi kiri ba kung biwi kiri kan bayak kede passenger itu namar bamdan baragelet teng ya ra nakawat tu bani kede passenger somewhere like shiwe kiri kan te ngam kwa te kani ka jela jungiru namar kumbalong menta kati jing shisha finalet ha tong anam sim kerteng ya dom maki tang ba finalet itu jaka ki hotspot tengte gila ekene la ikroi la ya rakti te kan sa ladang imla banle mante lakam kene yo le se pui ra wait tu la long na hai tai kam kan tengi don kam ken man regulate kan namar ba ka jelak la bun ba ka jingdo ya ki kam ne namar ba kam kendet beriu ne ka pukhat pol ma salia for example menta ki sngap igini ki ba ki bomdan ni ya ka bom kwa ya ta ka permit ki ba kwa ki permit you sngap tang ba salia because of vote bank andre nada fidesha a legislator lebi ka badai da na marsima file ka badai am adia no di oktuber baklar so ang kadai te ngakwa ba takum no hi this is the right time ngidang dan mangi namar lada fimat ban ngasu ang gawe lada fimat ngamdan problem mereka consequence kan long ne lada fimat ban ai kata ke individual permit bagi demand bagi kawai ba ngi ki aggregator ni le amno kawai te kini ki bla le ka permit bagi aggregator ki le chno nama ki labon ki bla ayo mental labon ki sampo spa ngot ki bla awan te kini ngi le kumno kini bla awan apply but ka way ba di ban su tho ba kan ni namar ba ngi da pet ya ka IT sector hani ka jela jungi kan tip ngam tip ma tu IT park ngai ki ya yu ka tu nama nga da kwa ban kan tho tang su kwa than tang ba lada phile kumne skin kamdon value su ki aggregator dai dan ngi ki IT industry sam saja le dan aggregator dan su ki riders su ti hapur khate la fikwa pun kia namar ba hakani ka jela jungi dekhen IT company dang ya duna bakrut ti la long nom de ba yu kan kadi kani IT company kan kadi kani so lada fimut ban ya le finishim ka lat ka lenti te da ki way pat tang man pen tenat na benta ka vote bank politics jong fi te ta fi ba perkhat hi namar ba ki ba pej ki ba suthu kimde te gitu pat ba ki pej te kwa ban chule politics bete kata ka shong afi ngam jukwa ai ban kran ki kam politics tamba ngai kumba kawan kata ka kam tang man tenat ya te ngasu tai ba pat ba ai ko di ban suthu de ba di ban sang ban bahai kan ka two wheeler service namar tang aggregator numla ne tang DTO ne ka transport department la tong kam hi jing trelang jong pat ba ka min theng kan te tai kublai shi bun sa isin ba yo shimbenta kum kini ki babun nadu ka jingya lenti jong pi bang strat damar kadi ke jingya lenti ke ba nadu ka podang rit ter hadu menta kumuriu perkhat ba i jingai na ka benta ki kena samla ki jongi ti sa ishi sin nang ni na po kani kerensan for front media ngiyot lat ben pej bat ki babun ki bawana ka program jungi ki wan ra kham tam du ya ka jing perkhat ilani ki sembo ki ba na ka benta ki kena samla jungi na umta ka lawei jungani ka jela
bat ru nak benta kani ka ri borok we ka bangidan mengi namar belai ba kanwan ra tang ke ka babhadu ka jingia dan jingie ka jingia sautu ka jingia kren kamdei tang bangin ya pen ibor tamba ka jingia kren ka ban pen i ya ka babha nak benta ki kun samla ki jungi te sai sin nak ni ka rensan for front media nak benta ki parlok jungi ba pet man kapor le shibon te batai khendiat spangani ka bike taxi jung figin Bike taxi ha wede bukan ni ka service jungi ke mau IP ka ka scooters bagi shim nak kalian ka company jungi ishim be electric kani 2 gadi and 3 wheeler kani ether de kani oh ether kalong gunu kani kalau gunu anong Fish ni si ngili bang junya te ngi hapsanya IP captain tahun si orang kamut kadang kani kadang South League mood kadang ke eco ride sports web so like that and then tingin dadong kamtan lagi gitu ki bahaya tang eco and ride lah no tailif no ingarin oh le hapsi wa no ifi I free Aidan oh helmet safety lang ni te kadang lemar kum no ding dam captain song jadi na kadang kani kalong kum no kan ka recharging kani ka ban charge kani kalong no oh kani ka charge kadang arjat ka way kadi ka normal charger home charger to home charger ni home charger tu kamlang slow sao san kanta tama mangipat penangkam commercial tangi and plus ha office jungi la pendak ki fast charger am tu 30-45 minutes to hari nang tang kli kum kini kan teli dan beginning idan around 10 sepuluh gini to te to ya elik kai no niat mo ya te kala song buat captain jong jets ngan lit sab kani tang hani po selong mo kam her kani ke jet dia biang kau abiang ho